Central Lairam Longtline, the Lairam Times Mininan Kut Kanin Late Na, Vaupi Ni Nak Thawngthanhnak kan nei lai cha adi dong tiang rak ngai chiao ding kanin som na Thawngthan tu mangven sung. Rajang Chau za thara Chinram Kul Chief Minister Dr. Vungswang Thangkin Tran. Thawngni kuluruk Vaupi Ni ruka Islairam Kul bi haka Rajang Thawngthanhnak Chinram Kul Parliament Chan Kel Tonpum Nak ani thumnaka Myanmar Rajang Logic min online ni Dr. Vungswang Thangchu min chua pi in Parliament palai na ni chai mai lo in an feter. Lieutenant Colonel Hon Dr. Vungswang Thangchu Thawngni kulni niang tha Chinram Kul Chief Minister cha Rajang ni an khini Rajang hi mun khata rian chuanin adeu thim nak zong atlam tin nak nga ape chan ngai mi zong asi ban tukin Chinram Kul Chief Minister rian zong khin thana si Rajang Logic min online ni Chief Minister cha Dr. Vungswang Thangthanhnak le Chinram Kul Chau za chu Ministry Prasari in dir ding in nol achwa mi chu palai na ni chai mai lo in Chinram Kul Parliament Chairman Pu Kolyan Thangni afe ter Chinram Kul Chau za chu Ministry of Security and Border Affairs, Ministry of Planning and Finance, Ministry of Social Welfare, Ministry of Electricity and Energy, Ministry of Agriculture, Livestock and Irrigation, Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation, Ministry of Municipal Affairs ti indir asilai dia thai asi. Thawngni kulinga di patha I Rajang ni tua mi adeu thim naka Dr. Vungswang Thang hi USDP in ha khapeng ramkul IO in azwa mi asi. CDF Thawngthanhnak ni Thawngthanhnak an tua kumngatlin cham tua kan tua Islairam Thawngthanhnak peng chunga rambun in Thawngthanhnak achol chang CDF Thawngthanhnak ni Thawngthanhnak an tua na kumngatlin cham tua chu tlamtling te in an tua kong Thawngthanhnak peng Council Chinland Defence Force Thawngthanhnak General Headquarters ni Vaupi Ni riata chathan an chua CDF Thawngthanhnak ni chun Thawngthanhnak peng Council Chinland Defence Force Thawngthanhnak ni Rajang kutin Chinram le Chinmi phun luat nak ding Rajang upnak Assam inbung ding Chinmi phun ni ma te khokhan lai rel nak nei kho nak ding le Federal Democracy ram kop ser kho nak ding cha ti in Thawngthanhnak kan tua na kumngatlin nak cham tuak chu Thawngni kulruk Vaupi Ni ruka kan tua khau kumnga chung Thawngthanhnak kan tua na ka CDF Thawngthanhnak chung tel chungin shuai thiam na ka ward zau chun na ka ward le min chatter tu award pek nak si se ral tuk na ka hliam ma factor no a ramrian chuan na ka pe zulin atel mi na lak song pek nak le adang dang lak song pek nak po zong tua asi Thawngthanhnak kumnga chunga CDF Thawngthanhnak in ral kap tampi ni annon nak an pek chang Rajang kutin tual chung mi kule thum annon nak liam changi minung som nga le peli ni hliam ma an tuar Chinram le Chinmi phun zalon nak cha ati in Thawngthanhnak ka anon nak ape mi kan hoi le pasal tha nusal tha vel te upat nak sang bi kan pek na Thawngthanhnak peng Council Chinland Defence Force Thawngthanhnak ni Thawngthanhnak atua na kumnga chunga alam kip indir kam tu ram chung ram leng ya mi mizapi nan di lak chunga kanilom tuk singshan Thawngthanhnak peng Council CDF Thawngthanhnak ni Thawngthanhnak capital in Chinram chung Rajang sakhan pol lak kho di nak ding si se mizapi uk shwai nak le ram khel hui tin mi atlam tin kho nak nga Thawngthanhnak chuan chi hoi bun ha he kutsi in kan chuan chi ri lai Chinmi phun chunga lungrual nak alen kho nak nga asi kho in kan izwam lai Thawngthanhnak peng Council CDF Thawngthanhnak ni Thawngthanhnak rian chong chin le mual ngei do in kan kalpi kho nak ding cha a ral kap ser siam nak rian le ningchang angai I zo chun ok atlak mi uk shwai nak ser chua nak rian kan kalpi chua ma liawasi chu abepituk mi riana ram chung ram leng ni film thiam nak chowa thajang le thlacham na khe alam kipin nan kan dir kam I nan kan chuan pi nak lai kan in som na tia Thawngthanhnak peng Council Chinland Defence Force Thawngthanhnak General Headquarters ni an than mi an nang ter chi Pum tlamtling lo cha LWA ni theitar nak chathan an chua pum tlamtling lo na ni chawza senin thir cha an mu kho nak nga UDID card le certificate an ngei kho shim shim her UDID card le certificate ngei lo cha chun chawza le in thir cha zai man an mu kholo chu cha Mizoram chawza ni Longtlai district chunga pum tlamtling lo dir hun thei pi in
Thawngthanhnak kuliruk Vaupi kule thum a bungtlang shauta ZMC doctor specialist atha na lai ni UDID card le certificate ngai lo pumtlam tling lo zo in certificate le card an pe kho lai tia Vaupi Ni saria chathan an chua pumtlam tling lo na hi an ma shim an kal a haulai an ma shim kha doctor ni an zo ding a si cha a lai district chungi pumtlam tling lo umvial te UDID card le certificate an ngai kho nak nga chung khar chiao ni hi chan hi BP a chia in kal pi chiao ding kanin theater na longtlai si in le sia ha si in card hi pe kho asi lo cha a tu chawza ni pumtlam tling lo maile charwa tin kho akhan mi hi BP a chia usi hi bantuk chan hi chawza ni zeitika da an to chan lai ti thei asi lo cha a Thawngthanhnak kuliruk Vaupi kule thum a bungtlang south chan mannak atwa ding mi hi BP a chia na usi tia an nang ter chap LADC CEM ni longtlai ji penglengin district Thawngthanhnak na an chei Thawngthanhnak kuliruk Vaupi Ni sari jan le sumilam pathum le cheu a lai autonomous district council LADC chief executive member po sila somjwal ni longtlai district ji peng po donila ruat sang chu arian mona avaleni beru anakan ngei hi an beru anaka longtlai district le longtlai Thawngthanhnak ka malak ding phun an chei LADC CEM po sila somjwani chun longtlai district ni ramlami phundo tu tak jipeng kan ngei hi lunglom ok tak asi jipeng malak na khi lungthangam nak tak asi na pek chat na khi wan thar ok tak asi ram cha a chon khat nak chale pe tlai nak cha chin nak ngati in CEM ni jipeng chu lai angki apek jipeng pu donila ruat sangani na chan sung lo shom in nakalen mi chung a kalom district Thawngthanhnak cha ek tron khatnak ni theipar cha achwa pi ka ra chan LADC chawza ni makal ngai in ruwa nakle malak naka nan kandir kam mi chunga kanilo ngai tia achim LADC CEM le jipeng ton naka longtlai khopi thian nakle do teina umkho nak nga malak district chung i mun be pi le do khwal hip khawding in cham le zo khenning ding Mizoram state le LADC pe teinak district Thawngthanhnak ka karlan khat kong na an chei LADC CEM hi pu silal somjwal INPRO LADC le pu Joseph Lalming thanga chinza Deputy Register to Cooperative Societies LADC ni antel pi LADC chairman pu silal Thawngthanhnak ni mangki boyaton Thawngthanhnak kuliruk Vaupi Ni sha a lai autonomous district council chairman po silal Thawngthanhnak ni Mizoram mangki boy chu lok bhavan a tong in district council her high acher pi po silal Thawngthanhnak ni chun LADC session a phunglam tanga phun chua pi in chawhlan asi chulaka nol ngei tu sang sini chua pi nu a man kho ding na ton hi LADC lairel naklim hanga zor phung chawhlan chiami man kho loina ton hi ramiza pi ni antwar tia achim LADC chairman po silal Thawngthanhnak chu phungni achawhlan changmi ma kholoin ummi malak piak dingin mangki boysina achimi laka pakhatna DLADC engineering service rules Thawngthanhnak kuleni panhina DLADC sports and youth service department group A B and C technical requirement rules Thawngthanhnak kuleni pathumna Delhi Autonomous District Council education and human resource group B and D requirements First Amendment rules Thawngthanhnak kuleni palina Delhi Autonomous District Council marriage and divorce First Amendment bill Thawngthanhnak kuliruk na hi bepi deu an si mangki boy ni chun LADC chairman ni achimmi chu asi kho chung in pe zul atim kong le longtlai is MLA le Rajiv Kumar Tiwari IFS PCCF ton na kan nge Kaladan multimodal transit transport project KMMCCP ni ram ashok mi chungkhar za som thombariat ni an itlak ning in ram man an ho nak nga Dr. Lorraine Peglena chinza longtlai is MLA advisor to Chief Minister Government of Mizoram le pu Rajiv Kumar Tiwari IFS PCCF ton na kan nge Dr. Lorraine Peglena chinza longtlai is MLA advisor to Chief Minister Government of Mizoram ni chun Thawngthanhnak kuliruk Vaupi Ni riata pu Rajiv Kumar Tiwari IFS
PCCF he a chamber a tunna kan nge Kaladan Multimodal Transit Transport Project KMMGGP Vaupi Ni atan mi ram ngai tu ni an itlak ning in Raman compensation mulo chung kharza som thum pariat na chawvo an mu kho nak nga asi kho chung in ma kan la tia Vaupi Ni kwa nang ter Dr. Lorraine ni chun hi kan iton na ka hin KMMGGP road compensation kong kawa malak nak chang mi le mapak bepile a her mi malak ning ding tim to na kan to Thawngthanhnak kulruk Vaupi thachung a New Delhi leya pe zul haw mi pe zul dingin official affair nalai kong akale hi issue hi chanjai mazat liam chia khan kan torel chang tu dir huna apar le kan phan khau men harnak tong chung khar cha a lunglom ok ngai asilai te alang ter chap Sangaw khwa a SBI branch chia asina nga BL to MLA le regional manager ton nak nge Sangaw khwa State Bank of India chia asi kho nak nga khotlang shoi tu na VC LWA LSA OILA nani malak nak an rakal pi chu ma mi pe zulin BL to MLA Dr. Lorraine lalpek lena chinja le Pu Hubert SZ Khaubung regional manager State Bank of India Mizoram ton na kan nge Dr. Lorraine Peglena Chinza Longtlai is MLA Advisor to Chief Minister, Government of Mizoram Nichun, Thawngthanhnak kulruk Vaupi Ni kwa Pu Hubert S. Khaubung, Regional Manager, State Bank of India, Mizoram Chu Achambera Kavalen, Chan Cha Akaserpia ki Beru Anak Chan kan ngay kho tia Vaupi Ni kwa Annang ter. Dr. Lorraine Peglena Chinza MLA Nichun, SBI Regional Manager Sina Sangaw Kopi a SBI branch chia dingin kati asi kho chungin malak pi dingin le kho khan chol atim kong akachim hleya preliminary inquiry an ngai chol lai kong akachim I lunglom ok ngai asi chun SBI regional manager ni Sangaw area BPE an chia kong Sangawa SBI branch kho nak nga asi kho chung in izuam an itim kong akachim hi iton na ka hin polal changkima ZADCO managing director le former regional manager SBI ni ankazu khocha kalo ngai tia alang ter chap tutan thong kan than mi chu khabel khana siri lai zo tu le ngai tu nan di lak chunga kanilom mai zara kan itong chan te na lai